Okey. Tipunya kan. Berelom pau. Yo lah gadat. 2012 ke Grab ke Legender. Amban dari tak mentong-mentong. Pada anak muda ni jai kuno kan. Ya ni puo barang lah bom pak. Lah gadat yo. Yo ka Legender no. Ka mak Grab keluar biar peluput. Dari tak mentong-mentong. Adu-adu lom tuan jak kena ju Mbak Aira. Amban. Harga 400-an. Amban. Kilo dalam kalian pelumah. Dalam. Yo kalaga. Lapon kagle mendum. Na DP dalam lo memban. Amban. Ban 70% mendang laga. Amban. Lo perlu malikut kata lo. Ya, likut mendang ka elektrik. PRZ. Ekro ya. Yan, lo likut. Ya, amban kiba mewah adu-adu long. Kan? Bapak-bapak gaul lah je no. Dah dak mentong-mentong. Cilo kena kata. Amban. Ya, ni dalam kibalaga ni. Pelapon kok gulih menteng. Kan? Motor hana gejala sapu. Ni langkah ju kuno ba air aja mobil di Bato. Itu McDonald. Ya, Mbak. Kaji mana ni le? Untuk na barang baru dah sepil lah ilo, Mbak. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.